Ayat japan dia je. Surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في جلستنا هذه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يقول الله سبحانه وتعالى أولا يعلمون إهرا أندا بيدو اليهود كوبي ما اليهود كوبي أن الله تبتي الله أن يعلمهم عندي ما يسرون هونde ko ɓe woni e suudude ma hunde ko hiɓe suuɗi ay yukhfuna hunde ko ɓe suuɗi wama yu'linuna e hunde ko ɓe feññini ma ɓe woni e feññinde min al-kufri wat-takdhib wa kadhalika aidan wama yudhhiruna wama yu'linuna min an-nifaq ɓeɗo yoɓe andu fasawa'un no fotater alantum feññinɗon am asrartum ma suuɗuɗon fa inna allaha sayujazikum ala a'malikum tabiti allahu on o yoɓay on e dow golleji moɗon wa minhum ay wa min al-yahud no jeeya e al-yahudin ko ɓen
ma yoga al yahudin ko ben ummiyuna be windata be jangata hadha huwa al ummi no biro makko jibinirno monon kono la yaktubu wala yaqra o windata o jangata ay la yaqrauna wala yaktubun ko buri hulbinade kono arani wala ya'lamuna alkitaba be anda e deftere tawrata nden kadi illa amaniya siwana yelaji illa amaniya siwana yelaji ay umniyatun wa akabibun siwana umniyat wa akabiba talaqawna an ahbarihim hibe yattadin aslu talaqqi huwa al-akhdh wa talaqqa adamu min rabbih kalimatin ay akhadha adamu alayhi istalaqaitu al-ilma min shaykh al-fulani ay akhadhtu al-ilma min shaykh al-fulani siwana yelaji umniyat wa akabiba e penale talaqawna e jettaden ɗi yelaji e ɗen penale an ahbarihi ga e karamokoɓe mawɓe jamu hibr ahbar wa jamu hibr wa alimu kabir allahu tabaraka wa taala wa inhum oɗo konaf wama hum ɓe wonadi fi hadhihi al-iddi'aat ede do nodditale wal akadhibi fi hadhihi al-iddi'aat wal akadhibi de do nodditale e penale be wonali ede do illa siwana ashabu illa yadhunnun siwana hibe sikka ashabu dhununin mawhuma siwana ko be jomirabe sikkeji sikkadi wala haqiqata laha haqiqa alanadi wala ilma lahum biha gandal alanabe edin don sikkeji Allah tigi no wi aya go inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a nela do kadino maki adhannu ko akdhabul hadith sikkeden koko ɓuri mawnude e fenade e yewtere nde ko ɓuri akdhabul hadith ko ɓuri mawnude e fenade yewtere nde si wiyama dhan ɓeɗo noon ɓe wonali wa innum ay mawamahum ɓe wonali illa yadhunnuna si wona hiɓe sikka kamɓe ko sikke tun kan do wodi nan do wi'oɓe no nandi no de no nandi e gonga do de no nandi e gonga tay non haqiqatan ko gonga on tigi wona nandi fawailun halakuye ay halakun wa damarun halakuye e muncande do ko français on yewtata dum do ko bombardement halakuye e muncede wa adabun e lette wonani lil ladina bin yaktubuna alkitaba bi aydin windo be deftere tawrata den juude mabbe al athimati bakkon dinde den bi aydihimul athimati juude mabbe bakkon dinde den sabu waylugol bi tahrif alkitab sabu waylugol deftere ne thumma refti kadi be wi'a hada ko me windi do min inde gayn be windiri juude mabbe den harina den tippino be inna
hada nde ɗo deftere min indillahi ko immorde ka Allahu liyashtaru bihi fiyo ɓe sottir nden deftere nde ɓe windiri juuɗe maɓɓe ɗen ɓe aaƴi wonde ko immorde ka Allahu thamanan qalila coggelel fan waylugol deftere nden aw tabdil wattitugol imma taghyir wa imma tabdil maana tahrir wa kadhalika wattazwiri ko wiyeten kon waɗugol fo no ɓoodmo zawara amma shahada neɗɗo si o ƴettiɗo shahada mo tayna kanko jangi ha heɓimo ɓenna hadi shahada muzawwara oɗo shahada diplôme kon ɗo ko fo no wawi wa fo biyewol dollar ma euro aw euro oyi wayluji tati ardodiri ɗo fa waylu lilladina yaktubuna alkitaba bi aydihim فويل لهم مما كتبت أيديهم ديدي وويل لهم مما يكسبون jawle kadi de be woni faggitaade coggu waylu gongol do ngadi ko bone yon be bi wayluji tati waylul lil kitaba wa kadhalika donc woni go konon kadi waylun wayluji ɗiɗi ɗin ari ka kitaba fa waylun lilladhina yaktubuna alkitaba bi aydihim fa waylun lahum mimma katabat aydihim woni ɗiɗi wa waylun lahum mimma yaksibuna ay wa adhabun lahum lette wodaniɓe ala al amwali al muktasabati e dow jawle faggitaɗe ɗen hara ko samanu tahrifi coggu waylugol deftere Allah samanu tahrifi li kalamillah coggu waylugol haala Allahu kanko kan wonka ka deftere Tawrat no Allah ardindirani ɓe ɗo tanaji tun fa waylul lilladhina yaktubuna alkitaba bi aydihim bone e halakuye e muncitede wona ni ɓemɓe no winda deftere nden ɓemɓe no windira deftere nden bi aydihi juuɗe maɓɓe ɗen thumma refti yaquluna ɓe hada nde deftere nde min windiri ɗo juuɗame min indillah ko immorde ka Allahu liyashtaru bihi ɓaɗi si ɓe inni ko menen windide ɗon ɓe heɓata coggu ɓe heɓata yani onendete jawdi ɓaɗi fof wiya ay ɓe deftere de menen komi andina goɗɗo windata deftere ko tippoto ɗum jon noon liyashtaru bihi fi yoɓe soodir yoɓe sottir nden deftere nde ɓe windiri juuɗe maɓɓe ɓe wi ko immorde ka Allahu on thamanan coggelum qalilan fanɗukun ay khasisan jasukun hayfukum min ad-dunya fawailul lahum hada ta'kid bone wonaniɓe lette wonaniɓe mimma katabat aydihim min morde hunde ko windi juuɗe maɓɓe wa waylul lahum ta'kid thani bone kadi lette wonaniɓe haray waylu arano wona halakun wa damar wayluji ɗiɗi ɗin wona adhabun lahum fa adhabun lahum ala tahrifi wa tazwir wa adhabun lahum ala al amwali al muktasaba bone lette wonaniɓe e dow waylugol deftere nden wattande fo lette wonaniɓe kadi e dow jawle ɗe ɓe faggitiɗen tawa ko samanu at-tahrifi li kalami coggu waylugol haala Allahu kan nazalatil ayatu oɗo aya tippike kama qala al-Abbasu
wano Abbas o makiri non fi ahbari al-yahudi karamoko be molana be al-yahudu ben hibru sibiye hibruhum ay alimuhum kabir jamuhum wana ahbar karamoko be al-yahud molana be tu be alluji alladhina bin ghayyaru sifatan nabiyyi fi at-taurat wa badalu na'atahu an-na'tu huwa as-sifah be wayli sifa an-nabiyyo sallallahu alaihi wasallam be wattiti kadi mbaadi makko no sifara benni o ko juutudo bode tawi non ko hakkindido danejo wagalu kambe al yahudu be wi lan tamassana an-naru memata me yite ngen hebata me yite ngen lan tamassana an-nar ay lan tusibana an-naru memata me yite ngen memata men yitenge hebata men yitengen illa ayyaman ma'duda siwana nyala de kontade fandude 40 yawman den don nyala de kambe be wiwo ko muddata ibadati abaihimul ijla dumunde embere dumunde dewal babiraɓe maɓɓe ɓen e ngaari ndin ɓaɓen ko balɗe 40 rewno ngaari ndin kamɓe kadi ko ɓeruɗen ɗo illa ayyaman ma'duda qalila ma'duda 40 yawman muddata ibadati abaihimul ijla dumun embere dumunde ma wiyen dumunde dewal babiraɓe maɓɓe ɓen e ngaari ɓa ko balɗe 40 ɓe rewnondi be inni haray ko on ɗon honne nette embere kadi koni ko ɓe sumata ɗum ɗo noon ko e haala maɓɓe tan woni qul lahum ayyuhan nabi wigol ɗo ɓul lahum on ko mahdhuf wiyamɓe ayyuhan nabi on Allah wi tun ɗo ɓul lahum on monta ayyuhan nabi on tafsiru on ɓeyda en feññinande ɗum ɗon haray a attakhadhtum inda Allah e on jogiti ka Allahu on ahadan ahadi fodore wondema Allahu on lettata on hal akhadhtum yalli on jogiti min Allahi immorde ka Allah mi immorde Allahu ahadan ay wa'adan naam ahadi fodore alla yu'adhibakum wande alla lettataun illa hadhihi almudda siwana e o do dumunde wa hina idhin sanga ontuma non la yukhlifu Allahu wa'adahu ba'alla kan musiftori la yukhlifu al-mi'ada Allahu on lundata ko fodore den si tawi on jogiti ka Allahu on ahadi on ɗon andi oɗo ko istifhamul inkari a attakhadhtum o bi ma'na nafi haray ko mana makko on ko riwugo ay la tattakhiduna inda Allahi ahada na'am bal fil waqi' bal on beynino ko intiqalu min kalamin ila akhar aw li akhar nokkugo ɓenna bal on nete yubtilu ma qablahu wa yuthbitu ma ba'dahu yubtilu ma qablahu wa yuthbitu ma ba'dahu bal no mari manaji ɗiɗi mana arano ko intiqalum min kalamin ila akhar ko eggugol e haala ya e haala wokkago ma bonnugol ko attino ko mokon
tabintina ko woni ɓaawo makko ko bal wona non ɓe jogitaake ahadi o ka Allah few ɓe jogitaake ahadi o ka Allah bal ɓe jogitaake ahadi ka Allah fil waqi'i ko waɗi kon tigi tigi taftaruna ala Allahi al-kadiba hada hu am taquluna ka on wowlay ala Allahi fawon e Allah ma la ta'lamuna hunde kon anda taftaruna ala Allahi al-kadiba fefindo ɗon fenande fawon e Allah tabaraka wa ta'ala وروى الطبري عن ابن عباس ko gaidin ka gandal ni Imam الطبري be finnike be eggi Abdullah ibn Abbas anna al-yahuda tabiti al-yahudin ko beben sabab nuzulon wonde jangude qalu be wiuno lan nadkhula an-nara illa isma al-ayyam siwona peccum nyalade den allati den abadna fiha al-ijla demen rewno e mudum garidi 40 layla balde cappande nayi fa idan qadat siden dom balde gasi ani qada no ara wonde ko nyaawore qada no ara wonde ko landu ko fa idha qudiyatis salatu si julde den gaynam no weta sinde nyaawam in qata'a anna al-adhab be ko jofobe de tajay ga amel lette den fa nazalat al-aya yonno ende de balde cappande andi non on bone dem taw hay lettede ɗo taho leere parce que ɗo pi buje zinna misal walline ɗo $100,000 ɓe naaray ɓe nder o ɗo $100,000 ko ya focce ɗo 100 coup awi ay go awa kiloto wadi non ɓe nawa joni haray awa 100,000 100 coup $1,000 fof coup no ara ko gaño ma woni piide de ɓe ɓorta on ti ɓe wallina e taba o wakkiloto goy ka fuɗɗode kono ka ɓe lappi ha heɓi 10 o o inna o firti ɗo kadi hino ɗo ko wofonde lampude menen janɗuɓe fuuta menen ko ɗum men anduno courant wofonde lampu si lampu on sunnanoma e futuro ha takko nde hino ɗaane ɓenni joni awa haray oɗo dingira nayi ko an jeeyu kono a waɗa e kollum makum ɗo awa nder 10 minutes a wakkilotogoy ko ara noon sa ndaari ko nayi satti kon hikka en anda ko jelu ɓeyay kono si kilo tew woni 65,000 60,000 tumara tew ko ƴakkirte ko piiji ɗiɗi jama Allah tawnima jama ma ordonnance docteur wi ara wonde on warba e buyon nafa ɗon sina ɗum haray ɗo nawnare nden yawata yude ka ɓandu 65,000 andi ko ɗuwete shiddatul ma'una ɓe inni Allah wonali no yedde zina no feññine rewɓe no ɓurti si wona Allah nangiray ɓen yimɓe ɗon piiji ndam go'o on taho ko wiyete kon mulukul jababira lamɓe kirminel ɓe yurmatake wa kadhalika shiddatul ma'una sattugol piri sakum maro 300 et quelques mille carton sukkar 25 kilos selluwi 400,000 wandi ɗum ɗo poti hun golori kun tawata ko beru tasi kafe 8,000 francs on andi anda kam to fokkituɗen ka naam jonnon a weyna a jona sa tuggiɗon kollum makon a hendoto ɗiɗo nayi fof ma a hendoto ɗo tan sam inna gasi a wakkili a tugguɗa ɗon hay yonatago 1 minute pellet
awe a firti ko ɗaɓɓere arɗa kono tawaja ka mbuuɗi ɗaɓɓirtaake sai goɗɗo no wiya balɗe capanɗe nayi jente moƴƴa dey lette goɗɗo no wiya ko ɗen ɗon tun fa idan qadat inqata anna al adabu si ɗen ɗon lanni taƴay gaya men nden ey so lutti e mum non naam Allah wi bala o laysa al amru bala o fiyaake on nano woniri man wonɗo wonɗo kasaba faggitiɗo sayyi'atan bone goto wa ahatat bihi yani bone on yani wa ahatat bihi huɓindotomo kanko neɗɗo faggitiɗo bone on khati'atuhu gopol makko ngol se wi khati'a ay ko sayyi'atuhu wa ahatat bihi khati'atuhu wa ahatat bihi sayyi'atuhu bishart immata ala kufrihi dare yurmede Allah tabaraka so yeddi Allah ɗo ha woni takkonde o tuubi Allah jaɓanani Allah ko betejo docteur Mouhamadou Ribari hafidahullah wa raɓe ma kadi ɓen Allah ko laaɓuɗo seniɗo betejo moƴƴo yurmeteɗo hay bandi o waɗi boniɗo e ma wo ko bandi moƴƴiɗo e ma wo ko nenete komo ko ba a yiyala e feetuɗo sa moƴƴike ɗo e feetuɗo o jarnete sa ƴetti ɗo 5 000 ma 1000 francs a hokkiɗo feetuɗo o yon jarama siko wollo si na ɗum e merci ka o yaha feetuɗo bobon kun anda e hunde si tuusila ƴetta e okkora kun 500 ma 100 francs 100 francs de joni woltaka fim no ko Allah mahfirlah warhamaha wiyete Allahul musta'an hari 2095 91 92 tawi ko 25 francs ittata soda huntere biredi wa arangal fota e saliwɗo ma Abdourahmane ñaama ha ƴetta tuggol Alaji Abdoulaye Noga 95 11 hari 25 goto yarita ka fe ɓuri huntere birende 25 ka hari ko 2000 francs moko ba liɓata dépense ɗiƴƴi aroji ɗin on tuma nun ɗin hande sa ƴettiɗo 75 000 a jonni sonnajo ma on ɗo yo yahu woni koye fayde duhiɓen no duwa ɗowtude sonnaɓe tamatire ɓiɓɓe fotore naade wiide dey ko moolanade 4000 francs tamati na yante ɗum Europe na addete ɗum ka poor tamati fuɗoje ka men gaaɗe joni mi tañƴini 2000 francs sa sutiniri ɗum sonnajo ma on piiray taw maafe soodoyaka arana bandiji jindoji no jogi ɓe guddita kaye hoy ɓen ɗon ɓenna ɓe bone maafe ka marse masalan joni andi wono ton kadi joni ka uyte wonɓe wonoɓe saabu ha dépense ji ɗin uyte hiɓe jamme on ɗon groupe ko association bone maafe kala sonnajo suɓɓetiɗo ha arestiri e juuɗe maɓɓe jonnete carte kamɓe ɓe jogii kaye ɓe waɗa carnet sa ari a wersi 2000 francs on e nette ɓe marka ha si lewru ndum maayi ɓe jonnitete ɗin 2000 francs ji ɗon fof balɗe 29 ɓe ƴetta fi ñalla ono si awriri yimɓe 20 50 kamɓe ɓe andi ɗum on nene sa wersi 5000 oɗa kadi wersi yimɓe 10 wersi 5000 ko 50 000 haray ɗum ɗo kadi no yalti ko ɗum waɗi joni yo Allah dandu sonnajo on tigo wonde angal tawgo o hulata Allah tawa ko e ɓen o yata o arestiro pellet maafe selbuɗo neɓe te ñamede ka suudu waɗi si awri hande liƴƴi no satti nebban no satti basalle no satti tamati no satti lobodiya kadi ko no satti ko mema wo no satti buuɗi ɗi yonatano ɗin kadi uyta
non haray ko hunde hulɓininde non haray en tora Allah tabaraka taala yo Allah waɗe huloɓe Allah waɗi noon sa gollodiri e mo hulata Allah a daɗata bone ma nam fa ulaika sifaraɓe ɗin ɗo sifaji ashabun nar ko ɓe woni yimɓe yiite ngen hum kamɓe fiha ka yiite khaliduna ko ɓe lutto e ndi walde kasi ko khati atuhu hattunoɗe nam si wiyama hum kamɓe oɗo ko hasso fiha ka nder yiite khaliduna ay ɓen ɗon ko ɓe wiyete ahlun nari khaliduna ko makis ashabun nari ko ahlun nari khaliduna makithuna ila al abadi faade e pooma mara hattode walladina ɓen amanu gomɗinɓe gomɗinɓe hombo ahsantum naam walladina ɓen amanu gomɗinɓe billahi allahu wa saddaqu bi risalati rasulihi ɓe gongini nelal nelaɗo makkon wa amilu salihati ay al amalu on ɗo ko mahdhuf wa amilu al amala saliha ɓe golli golleji moƴƴuɗi ɗin allati ɗin amara allahu biha ɗi allahu yamiri yo golle hum ɓen ɗon kadi ahlul jannati se wiyen ɓen ɗon kadi ulaika siforaɓe ɗin ɗon sifaji ashabul janna ko ɓen woni yimɓe aljanna allahumma jalna minhum ay ko ɓen woni ahlul jannati hum ɗo kadi ko hasso aljanna on moɓanama ɓe hum kamɓe fiha ka nder aljanna khaliduna ko ɓe lutto kamɓe tun na kamɓe goɗɗo de hum oɗo ko hasso hasrul jannati fi haula duna gayri arana bandi on ɓe wiyaɓe dowɗa bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun ɓeɗo kadi hasru on hum kamɓe ɗo ko hasrun nari fihim yiyete ngen moɓama e maɓɓe ɓe kafidayi goɗɗo sina waɗo no ɓe wayi li anna al jazaa min jinsi al amali wa id kala ka waw e id ari wawon ko ƴettata ko wadhkur jonnon dara inde wonde yeeso ɗon nden ko honɗum wadhkur ayyuha rasulu janto ko ayyonelaɗo id ɗo ko sanga id akhadna sanga nde men ƴettuno mithaqa bani israil ahadi ƴettodanodi ndin e bani israila en ko ɓuri hewde ko mbiyata fo almithaqu huwa alahdu almuakkadu bilyamin ko ahadi tentinirandi wondore janto tumande men ayyuhar rasul janto ayyuhar rasul sanga de men ƴettuno mithaqa bani israil ahadi tentinirandi wondore ƴettodanodi e bani israilay almithaqul ma'khudu ala bani israil honno wonno ndi adi la ta'buduna illa allah wota on rewsi wona allah dey wa huwa ifradullahi ko ɗum woni weddingol allahu on bil ibadati dewal ngal ay be mana an ta'budu allaha wahdahu la sharika lahu ifradullahi ko weddingol allah waɗa mo kanko tun bil ibadati dewal kanko tun waɗante dewal ngal ɗum waɗi ari ka fatiha taqdimul ma'muli ala al-amil yadullu ala al-ikhtisas iyyaka na'budu iyyaka ko iyyaka na'budu taqdimul ma'muli ala al-amili
ardingol golle ɗen ka waɗa ɗon e dow golluɗon ana na'budu on alfi'lu wal fa'ilu fof no nder ɗon na'budu nahanu andi sa wi na'budu iyyaka mumkin an ta'budu Allah wa ta'budu ghayrahu haray no wawi rewa Allah rewagol kono sa wi iyyaka na'budu ko an Allah tum on ɗon taqdimul ma'muli ala al-amil yadullu ala al-ikhtisasi ɗum no tindina e dow hertingol ngol ko an Allah tum min hertinani jawangal wa iyyaka nasta'in ko an Allah tum kadi men ɗaɓɓita balla ko ɗaɗi jangowo fatiha ko ta du'a ka tawede hara goɗɗum no haɓɓa e makko ma no haɓɓa ka o walan oto makko ma ka goɗɗum no tallo ka leydanki makko ngala haalde yette baɓɓe no andi a wiɗa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tawi biniri nasino tallo ka leydanki ma talkuru no haɓɓa ka damal ma an tigi a wi wa iyyaka nasta'in ko an Allah tum woni ko men wallinorto eyi ɗum ɗagoy nde wiɗa Allah tum tawina kanko tum haray ko e honɓe konteteɗa na koɗo na fi on andagoy wimi nde wiɗa ko an Allah tum woni ko men ɗaɓɓirta balla tawi na kanko tum ko kanko e goɗɗum haray ko e honɓe konteteɗa an ono ɗo fo on fama ɗum ɗo haray ko e nam ahsante ko ɗo tun heɓi point ko heddi kon fop ayi ko wiimi kulal ngal no laaɓi poyi wiimi si a wi'i ko an Allah tumme wallinot tawina Allah tum ko Allah e goɗɗum haray ko e homɓe konteteɗa ɗo jabawol ngol ko gotol fekki ko e maakoɓe ko hina goonga ko ala noon ko teddini fenowo de haray mawɓe men ɓen go yari si ɓe hutori goɗɗo fenande hari hay o wi goɗɗo maayi sina ɓe yi fure on ɓe holta kogoy sa haali tawi Allah janduɓe jarriborde on tigi makugol ko hina goonga sa a wowli tum ɓe inna he komɓe makani o hay ko usas kaare ma ko ceerno kaare ma ko alaji ka ɓe na a wacci anan ron goɗɗo goo kadi nani way ɓe huttike ma hutare ala ñiiƴe kono si ngati sellata ɗon fama ngal pular hutare ala ñiiƴe kono si ngatima sellata naam wota on rewsi wona Allah goto ifradu wa huwa ifradullahi ko woni weddingol Allah bil ibadati e dewal ngal go'o wa bil walidaini ihsana ɗo ko non kadi haray on yamirama kadi on ƴettodama ahadi kadi moƴƴagol ngol faade e jibinɓe ɓen ɗiɗo wa an tuhsinu bil walidaini ihsana ihsana oɗo maf'ul mutlaq si wiyama wa bil walidaini ihsana ɗon andi goɗɗum no montaɗo wa an tuhsinu bil walidaini ihsana nde moƴƴoto ɗon e jibinɓe on ɓen ɗiɗo yummama e baba en ma ihsanan hattirde moƴƴagol maf'ul mutlaq on adda naam kon woni moƴƴagolle maɓɓe bil mu'asharati bil ma'rufi wat tawadu'i lahuma ko wuuridirgolle maɓɓe no andira e sharia al ma'rufu ma arafahu shar'u ko konko sharia on andi wona ko yimɓe ɓen andi konde on tigi moƴƴo e yumma mum e baba mo ɗamara ko yoɓiraɓe ndi go'o ɗiɗi on tigi kadi wuuridira e maɓɓe
wuuridira e maɓɓe no andira e sharia. ɗiɗi. tati, wattawadu'u lahuma, tippitanagol ɓe kamɓe ɗiɗo. fajadirun laka yani dhalik, fajadirun laka ɗum no hananma an tatawada'a li ummika wa abika. wa hatta almajanin yarifuna dhalik, hay feetuɓe ɓen no andi ɗum. ene si a tippitani keɓe yumma ma e baben ma, a yankinani keɓe, a ɗoftike ɓe tawi harana e geɓe ɗe ɓe jeyaɗen dewal, goto wiyata ɗo a waɗi ella. Naam. wadhil gurba, moƴƴo kadi e jomiraɓe battodiral ɓen. wal ihsani, on kadi ɗo kadi ha jon no jokki. moƴƴoɗa yumma ma e baben ma, wuuri don no moƴƴiɗi, tippitanoɗaɓe. moƴƴoɗa kadi faade e jomiraɓe battodiral maɓe ngal. battodiraɓe ma ɓen yani hono nette awa hono ɓen ɗon hono nette awa ɗumannoɗa, moƴƴoɗa kamɓe kadi e maɓɓe. wigol baba goto ko goto ala, ɗum ko kalamu jahili no yahto kiram. antigani baben an ba ko men ben goto, ay ben amen ko goto. nde wiɗa oɗo baba goto ko goto ala, bappa ko bappe, jowlol nawlu nene yonnata ɓeygu baben ma. la ilaha illallah. enen ko ɓeɗo tato ɓe natta vere vere ayɓe ɓe, ko bappa e baba goto e nawlu nene, ko ɓeɗo ɓurma hiɓɓe. ɓeygu baba en ma, nene goto baba en ma, baba goto. e mo an e tawata ben mon ko goto. yettugol toɓɓere ɓalere waɗa hakkude ma e ɓe ko ella. ko noon kadi ha joni moƴƴagol ngol no jokki, kaɓe yumma e ben feƴƴi ɗon. andi moƴƴagol e Allah on hara bonaki e makko ko rewgol mara shirkanani. moƴƴagol e yumma e ben ko wuuridirgol e maɓɓe, moƴƴagol e maɓɓe waɗana ɓe kala ko ɓe hatonjini ko heɓata feere kon. wuuridiron no sharia on andiri no, tippitanonaɓe. kadi si a nani ko alanɗo, ɗum ko goɗɗo go andina yumma ma e babe. sa nani ko a gando, ɗum ko haala turey ɗum ko goɗɗo go andina yumma ma e ben. sa nani onne ko a jooma jawdi ka patoron, ɗum ko goɗɗo go andina yumma ma e ben. aɗa wawana andude kon to naɓirta gandal ma e laamu ma e jawkal ma, ma wiye hande ɗa jogii doole, ɗum a ɗaɓɓay ka nawra ɗum. ammotade ko ñuuƴi naɓeteno, sa wallinama ɗa ñuuƴi adete naɓa, hakke ko lo'uɗa. adafu du'afa, yumma ma tetuma e baben ma, ɓeya ɗaɓɓa dépense, ɓeya yanganoma ha wona duppere, tawa ko ɓen wujjata, tawa ko ɓen ƴogoyta ɗa jooɗi. ɓawo jiidi ɗo Allah ganden sifa ɗum goy. an tawa yango to jongi ka wonɗa payko, yanganoɗa yumma ma e baba en ma, yiltoɗa ɗaɓɓa ko jombira, yanganoɗa ɓeygu ma, heɓa ɓiɓɓe ne'aɓe, ñawda temme, ñawda caɗawe, jangina ɗum, walla ɗum ha wonan duppere, tawa a nawnayi himo leyɗe an hiɗa ka kammu, o arata o ndaare, fiita kaydiwel makko bonu, ma fiita o ɗum, o acca ha maya, tawa joni ko kooji warma, o ara o tappita nagge, o hirsa, o ñammina yora kundule en. ɗen ɗon fiwata huto on tigi. an tawi ɗum yiltoɗa yanganoɗa ɓeɗo kadi, tawa ɓe indi wo kayiɗa mawɗo dawi wo, jam wo haray est ce que wara nenete o hawri e sawaba. nda son fa mawɓe gaccananmi haqqede. ɗum noon no ɓuri awongol ɗo mawɗo dennaboji ma jamaji de, taɗa ɓuri on mbalo wurere yidde hajuji. ɗum kadi a teddata, ɓe rasta ƴuppete rastaji mum, ɓe tappete toon, ɓe ƴawa e ma, amaraka haala. e mawɓe acci haqqi, kono ɓa ko jama, ala ko addi on ga. ha ɗum mawɗo no duwano wonde kam mum, en wi aali siko siɗɗo ma hiɓɓuɗo, kono kala ka jama hay wofonde jooraka, gertogal joori wofonde ɓe tawaɗa wallinoyede ne hiɗa yiɗi jama, ɓuri on mbaalo wurere. ɗo ko ella.
nono tindini goɗɗum an yangoɗa ko a payku yangoɗa ko a suka ko jombira yangoɗa ko a mammasojo ɗum ko wano groupe amen naɓiri ley hakkunde ɓe andi ko mene woni hakkunde mawɓe ɓen Alaji Abdoulaye ɗo e sukaɓe wona ka sukaɓe si tawi a hewti ñamugol men tawta mawɓe si tawi hewti honne nette gollugol honne nette joni si hewti gollugol ko men mawɓe amma si hewriti ɗaɓɓere ma jombugol ɗum ko men sukaɓe shababu naam on tigi kadi yaha ha tawa watta hawtitude de ɓeygu ɓiɗɗo mum on e ɓiɓɓe mum ɓen tanira muɗum e ɓikkoye mum to so koye to windoya lekkol an kode tuma fof totoɗa ɓa pellet Allah wi en jawdi e ɓiɗɗo nafoyta yawmal qiyama sina ara waɗu sifa ɗum ɗo yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha mada biqalbin salim ɓiɗɗo ma si nafalima aduna ɗo haray a tardi a perdimo haray waɗi yawmal qiyama o nafoytago Allah ko mbo wi ɗum ko nelaɗo walla ko Allah man shakka bi adna shakkin an qawlillahi subhanahu qad akhraja nafsahu min al-dunya kala sikkitiɗo ko ɓuri fanɗude sikke siko Allah haali konko gon li annana nafa shakka an kalamihi alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fih ha dargal daro ɗum ɗo jangi Allah wi den deftere la rayba fih zanaf haray wal yatama al yatima ɓe moƴƴo kadi e maɓɓe tay koye baba en mum maayi tay helli faaka se wi al yatama wal ihsan ila al aitam moƴƴagol ngol faade al yatimaɓe ɓen alladina ɓen faqadu aba'ahum fi sigari qabla al bulugh ɓen hattiɓe baba en mum addaynoɗo dépension holtinaynoɗe ɓe on windoyaynoɗo ɓe ka lekkol yoɓana ɓe on ñawdaynoɗo ɓe on sooda ordonnance soodanaynoɗo ɓe paɗe on maayi faqaduhu ɓe hattike mo hum kamɓe fi sigari hiɓe paygel yaagal qabla al bulugh ko adi ɓe helli feede musidɓe moƴƴagol e ɓeɗo dey no jeeya yamiro wa kadhalika aidan wal masakini e moƴƴagol ngol ay wal ihsanu ila al masakin e moƴƴagol ngol faade e miskinaɓe homɓe woni ɓen alladina laysa ladayhim ma yunfiquna ala hawaijih ɓen miskinaɓe ɓe andanɗa hoorema hay sina ɓattodiraɓe ma hay sina liyatimaɓe kono alaka maɓɓe laysa ladayhim ay laysa indahum lada inda ko gotum firata alaka maɓɓe ma yunfiguna hunde ko ɓe nafqa hunde ko ɓe dépense ala mada ala hawaijihim e dow haajuji maɓɓe ɗin haaju maɓɓe yanata ɗo onno netteɓe ɓe honno netteɓe famodira e jiifa maɓɓe ko be goɗɗo yiide haula humul masakin wa kadhalika Allah yaqulu linnasi husna wi ano yimɓe ɓen général Allah kontiɗo moƴƴeteɓe ma bil walidayni ihsana go wa dhil qurba ɗiɗi wal yatama tati wal masakin yoni o Allah hatti ɗo o wi noon awa ɓeɗo a heɓay feere nayo waɗangol ɗum moƴƴere yoni amma heddiɓe ɓe a heɓantaɓe wa qulu linnasi husna mawdi a wawi ale a wawa ƴettude goɗɗum okkora goɗɗo kono a wata wolandemo kadi ko moƴƴi wal qawlu lhasanu linnasi konngol moƴƴongol wonande yimɓe ɓe bil kalimati toyiba ko konngol laaɓugol tawa sa wulingal la tujrihu ngol barminta wal muamalati lhasana e gollondirgol yimɓe ɓe gollondiral moƴƴan kala mo sertuɗa o yeloto yo yiitu nawigol to Allah hollidiran e oɗo ila qiyami saa wa iqamati salah si wiyama wa aqimu salata
ñinne julde nden wa atu zakata iton zakka on thumma tawallaytum refti ɗurni ɗon koko yamira ɗon ɗo fab illa qalilan minkum si wona seeɗaɓe immorde yoga e momma e moɗon wa antum onon mu'riduna ko on ɗurniɓe ay si wi'ama wa aqimu ssala wa iqamatu ssalati fi awqatiha e ñinnugol julde nden e waɓutuji mayre on wa ita'i zakati ittugo zakka on lil mustahiqina wonande jojjiduɓe zakka on thumma tawallaytum ay aradtum thumma tawallaytum ay a'radtum refti ɗurni ɗon huccituɗon ayyuhal yahudu ko ono yo alyahudin koɓɓen an hadal mithaqi gayndi ahadi ƴettode ndi ƴettoda ɗon ɗo falam ta'malu bihi on golliraɗi ndiɗo ahadi illa al-adada al-qalila illa qalilan illa adada al-qalila si wona limore fanɗude nden minkum immorde e moɗon ka Abdullah ibn Salam wa ashabihi alladhina naffadhu al-mithaqa on Abdullah ibn Salam e wondiɓe makko ɓeeɗo iwnoɓe ka al-yahud ɓe tawti islam on naffadhu al-mithaqa ɓe siini ahadi ndin wa antum tawi onon mu'riduna kon ɗurniɓe an tanfidihi ga e siinugol ahadini kufran wa inada ka yeddugol Allah e ka sandarɗagol salogo ngaw ɗum ɗo no Allah dandu goɗɗo waade ni ara eɗen tono Allah tabaraka wa taala handiga no woodi ga Allah weda wa qalilum mahum qissa oya honno awa alkhulata wa inna kathiran min alkhulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'd wani Allah yino to illa qalilan minhum yani wa qalilum mahum kan wa qalilum ma fandi ɓen ɓe tawata si kafidi e goɗɗo toñan hande ko jeloɗo yani yiggol jawdi e tiggol ardagol bonnidira ɗum e siɓɓe muɗum mo kala mo gollondirɗa siko e bitiki siko e magasin siko kala ko kafuɗon kokum fanɗi wo agon a hewta e suratu sadi tawa ɗum wa inna kathiran min alkhulata'i la yabghi ay la yadlim ba'duhum yani hara yoga maɓɓe toñay yoga en toro Allah tabaraka wa taala ko ta Allah waɗo en toñoɓe aɗa ɓeni adh-dhulmu ko tariqu mahlakin toñe ko laawol halakuye ma salakahu ahadun fanaja hay goto natata e laawol toñe o daɗa